Kung pinapaman nyo kung apostolo, karabok tabo mo takino, prepare mo na. Pakana na mga nain, tuk pakana runoy na. A film, Corinth National Bible Society. Paulo me Barnabas jaru kura rumanalo tua nura tara Yudea irong Ikonion. Jar pir me mongorone tara. Rakum tara Yudea meratara kai. Je nur. Ratara Yudea ba pejet nur. Jitwakan kana tara ba wakira tara Yudea. Majitwakarang apta jet ura kum tene nur. Jar kiwan pa irong Ikonion. Majar pir ura marmari anura tedaru. May baling tetuna anun jar pir merakumut nana kekayan. Atara dia turberan, ratara dia turungai meratara Yudea bapa dia nur. Meratara dia turungai mereru apostolo. Ratara dia pirungai pakupi dia tebanaka ke Paulo me Barnabas. Media teduka doko diar merekumuat. Yaku diarwan urang Europa par Likaonia. Ku perutaman Listra me Derby. Merakum tam-taman kai. Mejar borwai merekoina we upua metira. Irong Listra, ramuana iki, aruka kina diarmat. Dibuta pai mailenma, mapipet lar pavinawan, ivolongoro Paulo ipirpir. Ma Paulo ibabota kedok Romi, ma ibaboina amwana ma inur kupidin bolanga-langa pai. Untur takado meruka kim. Korna tara jet pirpir likaonia lenbi. Perugo diarawan peri velar mera rumulina karomdat. Je nukina Barnabas ye a god sus me Paulo ye a god Hermes. Kabina ma ye a tene pirpir. A rumana vete bara anura god sus ituru para taman ma. Me a tene vete bara karom god sus i ben pa a kumbulu makau kupa ruk kira taman. Kupi jete tuni velar mera vete bara karom diar. May lopa kaya kumpurpur kupi dia tebara diarmai. Ba aru apostolo diara nunura pa au na ba atara dia nem na pami. Jar tepunuk majar belulu na lewan tara-tara. Majar pir dek na. Muat tatara. Awak kabina ma muat pamakumut nami. Mira rumanaku. Miruelar ku kai mamuat. Miruan pat merakoine we upo kromat. Bima tamaningen koro kumut na biaku bama lotu kromi. Kupima tamurumur a god ba ilalaun. Ia ba ipamamawa. Rekan bual. Pekana tai. Merekumutut narap na belanditul. Namugaut bae, imarek ta akumun muna tara kupi di talalaun, velar merenundiat nem. Yaku god, paidumana muat. Ivo kita akumut na kupi muatan nunureina, yaut ma god. Uranuna marmari itabara muat merabata tangin ang urabakut. Akum diwai diat wow rekelangin diat ut. Itabara muat merut nana winangan. May wateng muat meragaya. Jar pirmi.
Yaku atara je nemiu na je telo tu kerom jar merevet tebat. Yo, jarongor merevet turbat kerom je tuk bajet ngo. Nemur akum te Yudea je tuan patangirong Antioquia me Iconium. Majital pukupa anuk nuki retara konjar. Dia duka Paulo merekumuat, dia tal periwai kora taman, dia nuki na yemat. Ba atara na wer dia tur lilipai, itur, may ruk bale tur taman. Nemur jarwan nurong derby, bajara warwai pamur konyo pamatira, majara wer tamur tar kubjet takum nak nover, jarwan tiliblet orang Lisra, Iconium, ma Antioquia. Majar Filipina weraut kormatan nover, kupidjet tur de kurununjet nur. Jar pirina, mengronuk nai monong mengatadat, namur makuda teruk kormatan tu nun god. Jar pilek pa aku mukmuga anur tara nur un rara taman, jar hararing, majar tar tejet kroma tedaru, nemur jar wanurong uro pepar pampila. Bajara borawai pa irong perge, jar wan urong Atalia. Bajara pamot pa anun jar pinepam, jar wan urong Antioquia. Ataman ba akum tene nur yetulawa jar ku pinepami. Jarwo poje tura kumuk nara bajara pamot pai meredek-dekin god. Mebago dia pamara akapina nur kromatara ba wakira tara Yudea. Ratara tanga Yudea dia tuan urong Antioquia media tuera kum tena nur lenbi. Ba pedi pokok kikil penimat welar merenaga konanun Moses pedin molaun muat. Paulo Barnabas jar war dedek mediet. Jet pilekta Paulo Barnabas maratar kai. Kupidi tawan unanga Yerusalem kroma kum apostolo merekumukmuga anuratara na nurnur. Kupidi tiridet ura unami. Badiet wan jet weupo wan kroma kum tene nurnur. Uratara ba wakira tara Yudea na diet anuk pupu. Akum tene nurnur jet gaya akit badiet pulongoroy. Badiet wan pati nanga Yerusalem. Akum tara nur merakum apostolo merakum muga nur tara nur dit pagaya pediet. Madiar wo pediet tura kumukna badiar pamot pai meredek-dekin god. Rakum perisayo badiet nurun Yesu, dia tur mediet pirina. In pokok kikila tara ba wakira tara Yudea, medita murmura nagonun Moses. Kum apostolo merakum muga dit kiung kupi dit nuk wakakura utnami. Badia ta pirpiriwan pauni, petoroi piritan diet lenbi. God ipilak payao kupi ang uroy karom diet bawa kira tara Yudea. Kupi diet nur. Magod, yabay nunura anuk nukira tara rap. Iwayay na igaya kit karom diet. Bay tara tekadonan yon karom diet pelar may tari karom dat. Anu na pinapam karom dat makarom diet perawngana. Iwagom diet kay kabina ma diet nur. Awa kabina mamatnem na walar God. Pamat pirin na dia temurmur akum nakagon anun Moses. Anun datun tara takan muga pedit petlar pai kopi di temurmuri. Madat kai mi pedat petlar pai. Yaku dat nur badin walaun dat kebina urmarmari anurun dat tedaru Yesu. Lenut kai makrom diet. Tarara pura kiwung diet kiwa wan tauku. Diet polongoro Paulo Barnabas. Jarwewe po ura kumuk nana kekayan diar pami.
meredek-dekin God koro makum tara ba wakir tara Yudea. Badiara ngokoro pirpir, Yakoboi pirina. Akum teteng lik, mata walang oroyaw. Simon yu padat urmagan pekan ba, godi maridiet ba wakir tara Yudea, may ben para tara kondiet, kupidiet anu ne tara ut. Au nami godi pami, iwelar merepilpiran rukum propet, jati mu Thailand bi. Ang wan pilibalet, ma ang pambalet termunun David, bayi tereng. Ma ang utul pambalet termu bayi teripu. Ma ang pamukakibalet, ma taringen kai, atara bawa kira tara Yudea. Dia tenuk puguk koroma tedaru. Dia bayi awawata pedet ba anung. Tedaru ya pir Thailand bi. Ya pir kapur kumut nami, nam namuguk bayi. Kau dat upur-puru na tara bawa kira taru dia, badet nuk puku. Dat timu ko bukoram dia, madato padet na. Kau dia murmur kum nagon rap anun Moses. Bikuya badet murmuri. Kau dia antuk na ba jawe tebar tamu koram kum taba-taba. Kau dia pamuk na mengan. Kau dia antuk na ba pedigi ka kagap koni. Maka kau dia antuk we ba dibing dokoiku ma agap kro ba ini. Maur kum tam-tama rap dilulu ke kumnagon anun Moses, ura kumbung sabat. Akum apostolo mertara na nur-nurap. Yet pirpirungai pa na dia tepilak paterumuana. Kupi dia teweur me Paulo me Barnabas urong Antioquia. Yo, dia pilak pa Yudas, rayana kai Basaba, me Silas. Ma dia timuta abuk ba dia teloy, abuk ipiri lenbi. Mea tim-timu kuromuat akum tena nur-nur korotara bawakir atara Yudaya bamuatki irong Antioquia. Syria makilikia. Meta walang oroy na ratara diet warak logon muat ba diet pirina muat murmur akum nagagon rap anun Moses. Pakir mea tula diet. Meta pirpirungai pa kupi meta pilak pa rumana. Meta tula wadiar kromuat. Diet tawawur ma Barnabas ma Paulo. Rumana ba padiar maribat anun dia relaun uraya ratadaru Yesu Karsito. Mea tula wa Yudas ma Silas. Ma diara wapu muat urakum pirpir mea timui urabuk. Tekadonan yon iki keromiat ba mea tulpirungai pa. Yo, koko mea tertata muat keromuat. Biko yara kumu na muat murmuri. Koko muat tantu na ba diweta barmai kerom akum taba-taba. Koko muat tantu na ba pedigi wakak agap koni. Matawewa gua ba dibing dokoiku. Makoko muat pam akum pamuk na mengemangan. Marako ya, marmari keromuat. Yo dia tuan urong Antioquia. Dia tua tahu ngai pa atara na nur-nur tanga matira. Ma dia tarta abuk tandiet. Ma dia gaya kituni. Yudas ma Silas jar borau diet. Ma jar bodek-dek diet. Ma jar prophet. Ba jar ki iwan pa matira. Dia tula wa jar meremal-mal. Kupi jar vantelili beletu nanga Yerusalem. Paulo ma Barnabas jar kiut bay irong Antioquia. Jar memongoro kondiet. Diet pere tara. Ma diet warwai merepir-pir anura tedaru. Kekumbung nemur, Paulo piritan Barnabas na. Darawan telili kupakum taman, badara warway panandiet. Kupi darbabo kum tetendar ura nur-nur, badiet pepet lelaway ma. Barnabas inem na ben pabelet Yohanes, rayana kay Marco. Yaku Paulo inukina pay koine badara ben pay belet. Maya wan pa konjar irong Pampila, mapay murmur jar tu ka pinapamirap. Jar war dek-dek pauni. Menemur jar wan meran, Barnabas ben pa Marco, may wan urang uro lolo Kipro. Ma Paulo ipilak pa Silas, ma akum tena nur-nur dia tarte jar ura marmari anura tedaru. Ma jar wan ura rupa par Syria ma Kilikia, ma jar wadek-dek ketarane nur-nur. Paulo ma Silas jar wan pat Derbi menemur Listra, maranat na weri iki ura taman Listra. Ayana Timothy, ia anatura tebon Yudaya, atena nur-nur. Matamana ate Greek. Atara na nur-nur irong Listra ma Iconion diet weu po un Timothy ba ia koina muana. Ma Paulo inemi kupi ditula weur. Yo, iben pai, may poko kikili. Kabina ma akum te Yudaya ura kum tam-taman ma, diet nunuray na tamana ate Greek. Ditul weu po wan ura nagagon. Ba akum apostolo merakumuk-muga diet nagagon pai inanga Yerusalem. Kupi atara diet murmuri. Di vedek-dek ke nur-nur anura tara na nur-nur ura kum tam-taman. Ma niluki dia tinggal wan-wan ura kum bung-bung. Tekedon nyon ia turba ditul ba koku ma ditul warwai merekoina weu pa urong Asia. Ditul wan tel-teli urong Perigia ma Galatia. Ba ditul wan pat merwai pepar Misia.
Ditulne mina ditulawan urong Bitinia. Yaku anyon Yesu pe mulaut. Iyo ditulwan akit Misia me ditulwan urong Troas. Uramarum Paulo ibabo abinebo. Ibaboy na ramwana ate Makedonia iturtaw mayaring ina. Unwano rin Makedonia, maunwaraut miat. Yo miat wani na ragagamaut ku pabinawan urong Makedonia. Mamiat nunuray na godut ma iwatamiat kupi miat awaraway karom diat marakoy na upo. Tangirong Troas miat wan urong Samotrake, marabung telili miat wan bulung urong Neapoli, menemur urong Filipo. Ataman ba ingala karokum taman irong uropapar Makedonia, memiat kipa kabana bung matira. Urabung sabat miat peri urabobona kay ira taman ma, kupadanim, mamiat nukina aunwan na niyaring kura nara danima, miat pirpir marain tabuan matira. Ratabon konjet ayana Lydia, atabon tangirong Tiatira, atenawi ura tarna malu ma atenalo tu karom god, ma atadaru ipukupa anunalaun kupi interamura kumpirpir Paulo ipiri, badia bapitai sota Lydia, majet kai bajet ki ura nuna ruma iben pemiat. Baman nuki na yaw nunurura tadaru, mata rukura nung rumah mamata kiuni. Mai wawa pemiat. Rabung miat wetarom tau marabila-wilau na tabuan ba atabarani ruk tau ni. Mai petlar pai ba in pir-pir muga untuk na ba in wan pak nemur. Anu na kumuk muga dia lolo pa angala na mani kora nu na pinapang. Diat mi akum tul-tulan nun god angalakit. Madia tu pumatura kape ba dinulang nuat mai. Mongoron na bung ipamilen ma. Ma Paulo italang wanuni. Mai piri tara tebaran lenbi. Urayan Yesu karisito unirok perikor tebuan mi. Maura pakana bungut ma atabarani irok perikoni. Kumuk muga anura tabuan media nunuray na padia tababo pabalet matamani koni. Yo, dia pamakoto padiar, madetal padiar karom kumuk muga urawan-wan na winawanungan. Dia ben tadiar karom akum tenenagagon. Harute dia mi, tarpete pupura dunda taman. Tarwere tare urut namba peta kedok pi data tararom data murmuri. Akum tenenagagon dit betula kupi din hal rebanawa anundiar kumalu madin rapu diar. Badia rapu dek-dek tediar, diveruk tediar ura rumah nekerebus. Madiwo puata atene babora na in babora ba dek-dek diar kopi koku diar peri. Ba atene babora iwolong rota apir-pir ma. Iveruk tediar ura kukura rumah nekerebus ba ikin aliwan. Bayi ngalan merum, Paulo mesailas jar hararim, majar kelek-kelek kerom ma etara bajet kerebus, diet polong orodiar. Bayiwanku,
me angala neguria iwan pat kekayan may laur akum toroy rumah me akum balbalat rap dia tepepa me akum sen korokum liman dia tepala maut o tene bobore itawangun me bay bobo akum balbalat dia tak tepapa ia lumpa anu naing liban na vinayum kupi inak doko yeut may ma inuki na akum kerebus di tabelu luang rap. Koku ba nakakawin? Miat rap kurit miat. Ma atene babora iwewatai kupta kumlang. Iweluluruk gaga. Iburut ma idededer. Ipuka peritaw na muganan Paulo ma Silas. Romana. Auma ang pami ko pinulaon payaw. Nur tedaro Yesu madinulaon. Badiat kai badiat ki uradum rumah. Madiar pir-pir mara pir-pir anura tedaru kerom diet. Ura bung na marumut ma. Atene babora iben pediar maigi akum kinkin ura penindiar. Namur di bapi taiso atene babora. Madiara bajet ki ura nuna rumah. Iben pediar. May tabara diar maraut na binangan. May gaya. Jitungay mara nuna tara. Maje tanur nurun god. Ura malana kinali kakum tene na kagon dia tulawa aru polis mara pir-pir lenbi. Un pelawa rumwana ma. Akum tena nagagon diet petula badin pelaw mur. Miut murapari. Murwan maramalmal. Pateut bayi nagagon tamir. Dia trapu mir maut na matara-tara. Dia ku mir rutero mut mir. Dia waruk tamir rumah na karabus. Mami dia nem na pelai no mir maku. Ya ko painte. Ikoy na ba dia tu dia tawanurin ma dia tapelawa mir. Aru polis jar wan telili belet. Majar wo po akum tene nagagon ura kum pir-pir ma. Badiet polong roy na jar aru terom. Diet burut. Yo, dia tuan dia tua pana anun dia nirara kerom jar. Majet bena peri pejar. Nomor dia taring jar kupi jar wan ingen kora anun dia taman. Meba jar wan pak kora rumah na kerebus. Jar wan kupa rumah anun lidia. Majar bobo akum tene nur matira. Ba jar wedek-dek tediet. Nomor jar wan. Bajarwan likaiwa Ampipoli, ma Ampolonia, Jarwan pat irong Tesalonika, raru menelotu anura tara Yudea itur matira, ma Paulo iru korom diet, tulabung sabat jet pirpirungai urabuk tabu. Maiwa puanay na iotu bakarisito in mat may turbelet korominat. Yesu mi ya wopo mwatu ni, yaut ma karsito bago dituluwayurin. Ratara Yudea memongoron na te Greek, badiet lotu kerom god memongoron na mukmuga na tebuan kai diet nur-nur madiet murmur Paulo ma Silas yaku anuk-nukin ratara Yudea ia kakit kerom jar diet ben pakum tene bana purpuruan diet wanungai badiet wa purpuruan ablara taman diet welulu kura rumah anun Yason diet batku Paulo ma Silas kupi diet bena peri pejar kerom matara bapa diet bat pejar diet halpa Yason matakum tene nur-nur kerom kumukmuga koro taman ma. Tarmi dia dua purpuruan na kumtaman urarak-rakan bual. Memi dia tawan pat bulung min nandat. Mayason ibeneruk padia turanuna rumah. Dia terami dia bubur anagagon anura kaisar. Aking anura tarom. Medit pirina. Ramwana. Yana Yesu. Yama aking. Dia lopa amani kon Yason makon diet kai badi alungai diet. Kupidin kula peripa diet mai. Nemur diet palawa diet. Ura bung na marumut ma. Dia ba dia tetena lik-lik ura nur-nur dia tulo gagawa Paulo ma Silas urong Beroya. Badiarwan pat macira.
jaru kura rumah lotu anura tara Yudea. Jet mi diet koine tan diet irong Tesalonika, ma diet nem akiti na diet volongoro a pirpirmi, ma diet luk wakaka kum pirpir kora buk tabu ura bungbung rap, kupi diet nunurai ba a pirpiranun Paulo eling tetuna ba pete, ma mongorone tara Yudea ma mongorone tara Grikai, aku mugana tabuan, marain moana diet nur. Ba atara Yudea tangirong Tesalonika diet polongoroi na Paulo iwarawai ura pirpiranun God irong Beroya. Diet wanurong ma diet wakaranga pa korne tara ma diet wapurpuruan diet. Akum tena nur diet tulogagawa maut Paulo urong Atenai. Namuri tarwa a pirpir krom Silas ma Timoti na diarawan gaga karomi. Ba Paulo ikiwalanga pediar. Itepunu kakit bay bebo a taman Atenai teng merakum taba-taba ba diet lotu karom diet. May pirpir ura rumah nelotu merekum tara Yudea, meretara ingen kai, maura bungbung rapi pirpir kai mediet badiet petero mura taman nebinawanungai. Akum tena manana ura wawer anura kikil epikure, merekikil stoiko, jet peim na pirpir mai. Hawa mi tani pirpir biami pada kini. Kenapi wo pada duk ura kumetekina God kon tetaman ingen. Jet pirilen bi kabina ma I warawayun Yesu merelelaun belet korominat. Diet ben pai, ma diet wan mai unanga urawan-wana kiung diwatungi ma Areopago. Miat nem na wolongoro metekina pirpir ba uwer miatuni. Irawangana akit koromiat. Memiat nemi kupi miata menana ura kukuraina. Jet pirilen bi kabina akum te Atenai merakum wairakai ba diet kiki matira. Diet tole akum bungbung mera pirpir mera walwalangor kup temetekina wawer. Urakum pinapa muat pami, ya boboy ba muat akum tena lotu. Bayawan tel-telilimain, ya bobo akum taba-taba ba muat lotu krom diet. Mayawa bobo ta kaya luun tuntun wetabar, atim-timu nilen bi. Krom God ba padinunray, ya ba muat lotu kromi. Ya ku pemuat nunurai, ya utmi ya warwayuni kromuat. Godut mai pamerekan bual, merekumut na padiet kiuni. Ya tedaru iramawa merekan bual, mapai kiu rekum rumana lotu, batare diet pami, mapai iba kupte inwarauti. Mayu titap tebara tararap, merelelaun, merededaip nelelaun badiet loy, merekumut narap. God iwa kita mugana muana. Makonra muana kuma, mangron na buna tara diet wan pat koni, ma diet kiu rekan bual. Yau tinuki ba diet tekiu wai, menangayen di tawan pat, menangayen di terap belet. God ipamilen mi, kupatara diet tebabo kupi, makaduk diet tebatal telili kupi, ma diet tebat pai. Yaku God pai kiwel weli kondat rap, belar madia pirtai. Dat lelaun, dat wan telili, dat petur koto lelaun, ikabinahut kon God, velar merenumuat kum tena pakele-kele diet pirina, dat kaya kum netunahut. Badat kum netun God, pai koina kupi dat nuki na God, ivelar mertaba-taba na golet, basilwa, bawat, batare diet nukapat pai, diet pami kum reliman diet. God imare kum kilala na muga, batare pa diet nupai. Ikumi na gontai ba tararapur kum tam-taman diet nuk puku. Maya kubu tabung, kupi inagagon rekan bualuni, meretekedon nagagon. Maya pilek ta muana ba in pamanagagon ma. May waling tutunapan una pipilek romatarap, bay watur pablet amuana ma korominat. Badiet polongoro pirpir uralalaun belet korominat. Ratara kondiet, diet taur kuni, maratara diet pirina. Miat nemi naun pirpir belet koromiat uraut nami. Maratara diet nurnur, madiet murmur Paulo. Bidiet, Dionisio, ia koratara na kiung Areopago, maratabuan ayana Damaris, maratara kai. Namur Paulo iwanurong Korinto, jarvetorom matira marate Yudea, ayana Aquila, manuna tabuan Priscilla, jarwan pa tangirong Italy, ma Kaiser Claudio inagoni ba atara Yudea rap diet teperik tangirong Rome.
Me Paulo iki kerom jar meditul pepamungai. Maditul atula tena pam-pam rumah sel. Ura kumbung-bung sabat ipipipir ura rumah lotu. Kupi inalatur anuk-nuki retara Yudea. Meretara ingin kai kupi dia tenur-nurun Yesu. Basailas me Timoti diarwan pat. Paulo pengo koroborowai. Mai wapuanai ba Yesu ia a Karisto. Yaku atara Yudea dia pir aku makai na pir-piruni. Ba muata wirwa ura nagagona nun God. Muatu takabina. Mayau langa-langa. Turpai mi. Angwan maku krom diet bawa kira tara Yudea. Irukura rumah anun titio Yusto. Atenalo tu krom God. Mai kimatira. Ma Crispo amuk-muga kora rumah nalotu. Majera bajet ki ura nuna rumah diet nur-nur ura tedaru. Mongorona tara Korinto. Bajet polongoro awarawai anun Paulo. Diet nur-nur. Madibaptai so diet. Rabung na marum at tedaru ipirpir krom Paulo ura binabona. Koku burut. Pirpirku. Koku ngo. Mayaw kiu ngay maui. Mapatein bana kakawui. Manung mongor na tara kuri ura taman mi. Ma Paulo iki matira rakilala manom na kalang. May verdiet ura pirpira nun God. Bagalio imukmuga irong ura papara akaya. Atara Yudea dia turungai kupi dia tahum Paulo. Madiet beni kupi intur ura nagagon. Amana mi iwere tara ba di telotu korom God ura mangamangan ba wala merekum nagon numya tara Yudea. Muata tara Yudea. Bagun awun nami ipami iyake. Mapai murmura nagagon nurmatan itu. Yo, intekado kupi ang walang muatu ni. Yaku, ba muata kuna iku ura kumpirpir, maura kumyang, maura numuat kum nagagonut. Ikoy na ba muatut muata nagagoni. Yaw pang nagagona kum mga manganlen mi. May luwa diet. Madiet rap diet pamakoto pa Sostenes. Amukmuga kora rumah nalotu anura tara Yudea. Madiet tumi na matara kikina nagagon. Yaku galio painuk pa aunami. Ba Paulo yakiwan pa irong Korinto. Iwan kora tara nanur-nur may iwan urong Ken Kerea. Bai kimatira di gele rapo aweu na lorina. Maya pamot pa anu na weweliman krom God. Maditul ka ura parau urong ura papar Syria. Baditul pukai irong Epeso. Paulo iwan pa kondiar matira. Mayruk ura rumah na lotu. Madiat pipipirungai maratara Yudea. Badiat taringi na inkiwan kinalik pa krom diet. Paiteram. Mabadiat wan weran ipiritan diet na. Ba nem-nem menun God, yo angwan telilibelet kromuat. Iwan tang irong Epeso, ipukai irong Kaisaria may iwan unang Yerusalem. May babo atara na nur-nur, manamur iwan urong Antioquia. Baya kipa mongoron na bung matira, iwan telili urakum taman irong Galatia ma Pirigia. May wadek-dek nur-nur anur atara na uberap. Rate Yudea tang irong Alexandria, iyana Apolos, iwan pat irong Epeso. Yara koy na tena pirpir, may mananakit ura buktabu. Diavertay ura akapi anura tadaru, may gaya kupi inwarway. May verdiet ura kumutna un Yesu, yaku inunura ku abapitay so anun Yohanes. Ipirpir ura rumanalotu, ba pirikila makuila diar bulangoroy, diar pala akapi anun God kromi. By name na wan urong hakaya, akum tena nuru di timtimu krom taray irong, kupi di tagay pay. By one pat, Yara koina tene vevoraut krom diet. Mai balu a pirpir anura tara Yudea ba diet peworo na Yesu vakira a Karisto. Mai valing tetunay marabuk tabu na Yesu ia a Karisto. Ba Apolos iki Korinto. Paulo iwan pat irong Epeso. Mai berata para tara na uver matira. Mai tiri diet na. Lelawai at akadoninyo ni kiun muat ba muat nur-nur. Diet baluina. Pate,
Pediwo pomiat ura takadonenyon. Itiri diet. Di babi taiso muat mawoina mengana babi taiso. Yet pirina. Babi taiso anun Yohanes. Ipirina. Yohanes i babi taiso mara babi taiso na nukpuku. May wopo atara na dia tenur-nurun Yesu. Ba dia tabolongorotai di babi taiso dia tu rayara tedaru Yesu. Bayi ungaruli mana na teon dia takadonenyo ni kimautun dia. Majiat pir-pir mara halaur mengana pir-pir. Majiat pir-pir na propet. Noi na marudi duk dia akumwana. Ipipipir mara dek-dek. May papalawaka ura kumut na ura matani tu anun God korom dia pelar matula kelang. Yaku ratara padiat nem na nur-nur. Majiat piraka ke akapi anun Karisto. Yo, iwan pakon dia. May wan ko paruman na wawer anun tirano. Ma atara na wawer dia murmuri. Majiat pir-pirungay ura kumbungbung. Rukilala ipamilen ma. Yo, dia rapura papar hasya. Dia polongro apir-pir anura tadaru. Paulo ipama kumutna na kakayan meredek-dekin God. Atara dia lopa akum pakana malu madiat ungpai ura panina. Menamur dia tungi ura kumalapang madiat langa-langa. Ma akum tabaran kai dia pari maut kondiat. Rakum teyo dia wantel telili ura kum taman. Kupi dia telui rokwa akum tabaran. Dia pelari kupi dia telui rokwa dia merayan Yesu. Dia piri lenbi. Yau lui rokwa wi atabaran urayan Yesu. Ba Paulo i warwaimai. Wituna na tun sikeva ateyu dia angalan teneve tabar krom God diet pamilen mi. Yaku atabarani balu dia na. Yau nunura Yesu, ma yau nunura kai Paulo. Yaku muat. Woi muat. Ma amuana ba atabarani ruk tauni. Irok bat padiet. Ma yu makin kinta diet. Irbana anu diet kumalu. Ma diet welelu pari unatamana kum tovaturi maku. Apir-piru ni Ivan koromatara irong epeso. Ma diet buru trap. Ma diet turur urayara tadaru Yesu. Mongorokon diet badiet nur-nur. Diet wanpat ma diet pirpuana aku makai na upna badiet tapamtai. Ma mongorokai kon diet badiet pampam ura-ura. Diet loungai pa anu diet kumbuk na ura-ura. Ma diet tunwa diet na matara-tara. Badiet lukungai pa ang matara kumbuk rap. Iwelarut malima na noy na harip na mani. Yo, apir-pira nurat daru Ivan Weran. May tawa dek-dek. Ba akumut nami rap. Paulo inukina inwan unang Yerusalem. May inwan belo ura papar Makedonia, mara papar Hakaya. May period kaina. Bayawa wan pa Yerusalem. Ang wan belung urong Rom. Itulah mugawa Timothy ma Erasto. Rudi kondiet badiet lana warauti. Urong Makedonia. Maya ikipaut mun irong ura papar Asia. Betara diet purpuruan. Mapa diet nem akapi anun Karisto. Ramuana ayana Demetrio. Ipampam akumnana na rumanaloto anura nundiat God Artemis marasilwa. Ma pinapami ipamapat ang ngalan na mani karomi maranuna tara na pinapam. Kumtara, maknunure na datlan na pamapat ang ngalan na mani koro pinapami. May nepeso. Maura kumtamtaman rap min urpapara Asia. Amwanami, Paulo, ya ben pa mengoron na tara, may ben puku padiet. May iwa padiet ba akumut nami dat pampami maralimandat. Wakira kum God! Ba awut nami inwan pat krom dat. Wakirin ba nakaka konya ranundat pinapamku. Diet anu kakinalik pakai arumana lotu anu ranundat tabona God Artemis. Ma dia tahu kinalik pa anu na minamar, anu ndat God. Ba Maria tara isirap merek-rekan bolkai dia lotu koromi. Badiet kulangoro unami, dia kan kanakit, madiet gelenbi. Artemis anu tara epeso, ya ngalan na God. Ma atarap korotaman madiet purpuruan. Dia pamakotopa Gaius ma Aristarko, harute Makedonia. Badi tulueur ma Paulo, ma dia ruk ma dia ura rumana kiwu. Ba Paulo inem na ruk koromatara, atara na wer dia turbati. Raku mukmuga koromatani tu, dia taru apir-pir koromina koku iruk. Ma akor na tara dia purpuruan, ratara dia watung rapir-pir, ma ratara kai dia pirawangan apir-pir.
Mongoro kondiet pediet nunuraina awama di tuan pat kupi. Tara Yudaya dia tula apata Alexander karom korna tara. Yo, iturba dia merelimana. Mainemi na in pir bat yeut. Yaku badiet nunuraina ya ate Yudaya. Dia kulkulayungai un rukla na pakanabung. Atamisa nura tara Epeso. Ya angala na God. Tena tim-timu iturba tara kupi dia tekiwawon. Mata tara Epeso. Wai na taman kuri. Bapa inunurai na. Muat babaura rumah na lotu. Nura ngala na God atamis. Mara malalari na kai. Bai puka peri tanginangan na te ura bakut. Yo. Petain be orokoro kumur nami. Wai na ba muat ngo. Makokumat pam te purpuruan biaku. Muat benta rumwana urin. Yaku wakir diar walong ura rumah na lotu. Mapadiar pir akaka anundat God. Akikina nagagon, marakum tena nagagon kuriu diat. Ba Demetro marakum tena pinapam. Diat nem na takuna te un taut na. Yo, diat a wapo akikina nagagon uni. Madiat, diat a wakado a nagagon uni. Ba taut na kuraut bay, mak nem na pirpir uni. Yo, din wakado ihut ura kikina nagagon. Keduk din tekuna dat. Ura purpuruan ba iwan pat ura bungmi. Ma pata kabina. Yo, hawa ma data pir bat dat mai. Baya pir Thailand ma. Itula wera nawa atara korokiwung. Namur Paulo iwe tula pa atara never. Iwe dek tediet. May pir tula tau tandiet. Namur Ivanurong Makedonia. Bayawan pa urakum tam-taman ma. Ivanurong Greek. Ikimatire tula kalang. Bay weninar kupi inka urapara urong Syria. Inunura ina akumte Yudaya diet pir-pirungai pa kupi diet akdokoy. Yo, inukina inwan belet naliwan urapapar Makedonia. Uranuna vinawan telili belet urong Syria. Sopatero, ate Beroya, Aristarchum Secundo, arute Thessalonica, Gaius ate Derby, Timothy mararute Asia, Tychicus Tropimus, diet peur Paulo, diet muga urong Troas, mediet tiwalang miat marong. Bayara pelupara na bread ba peta Yisuni, miat tuan maraparao, tangirong Pilipoi, maba 5 na bung yarap, miat pukay irong Troas, mamiat kipa vito na bung matira. Ura mugana bung ura wik, miat kiungai kupi miat tawanganungai. Paulo pir karom diet, may wayo kaki tanuna pir. Tuk taut ura ngala na marum, may nemi na inwan ku kondiet ura bung namur. Rabarman, ayana oichiko, ikitaw kunate ura matana kalangar, ba Paulo pipirut bay, ang matan oichiko iwayakit. May nep duman akitaw, may pukapari tanginangan nete kora vetula kukura rumah unapia, madia lopay, amina china maku.
Koku muat ngera. Ilalaon. Paulo kata tobelet, may wangan, may pirpiriwan karom diet, tukin matanamage iwan teto, menemuri wan pakon diet. Meba atara diet wan veran diet peur ma oitiko, ilalaon ku, madiet gair. Miat kau reperau urong haso, kupi miat agi lepa Paulo metira. Mainemina inwanku ura kapi, ba miat pukapai, miat wan urong mitilene. Ura bung namuru miat wan pat merawai ura lolo, ayana kios, ikeke pat belet, miat pukai Samos, manamuru miat wan likai wa Epeso, miat pukai irong Mileto. Paulo painemi na inole takumbungbung irong Asia, mainemi na inman gaga unanga Yerusalem kupi in kimananga ura bung na Pentikos. Bamiat wan pat Mileto, Paulo iwetula urong Epeso, kupa kumukmuga anura tara na nur kupi dia taban karomi. Muat nunurau tanung mangana kini bayaw kipana muat. Atara yuda ya dia pirpiru ngai kupi dia tapama kumakai na mga mangano niyaw. Mayaw karyana kinadikuni. Yaku yaw papamut kroma tadaru. Mayaw kinalik payaw maralur na matangi puka. Payaw burut mapayaw lipat taut na bay nuraut muat. Bayaw warway mayaw wermuat na matara-tara marunumuat kumrum rumakai. Ya berwai krom matararap, atara yudaya merataringen kai, kupi ditanuk puku krom God, meditanur-nur renunda tadaru Yesu. Mami atakadonan ni wawayaw kupi ang wanut unanga Yerusalem. Mapayaw nunuray na awang beratay mananga. Yaw nunuray kuba urakum taman rap. Atakadonan ni wawayaw ba akrabus merakumawat diet kipayaw. Yaku payaw nuka ngalapa nung lalaon mapayaw maribati pete. Yaw tartay ku kupi ang pamo trapta anung winawan merupinapam ba tadaru Yesu tartay krom yaw na ang wewo po ura koina wewo po ura marmari anun God. Yaw nunray na muat trap ba yawan talili krom muat marawarway ura matani tunun God pain muat aboboblet mamatang. Mami yaw po kapata muat. Batekon muat iniruwa nagagon anun God. Wakiri yaw kabina. Yaw alanga-langa. Mapayaw burut. Yaw pirarapta anuk-nukin God kromuat. Muat babaw rawakak muat. Mamuat babaw rawakak kaya kikil na sip. Bata kadonan yonu citartay tamuat. Mata babawra tara na nur anun God baya kulpa diet mergapi naut. Yaw nunuray ba ang wan kon muat. Tatara welar merakum kwabar na pap dia terukro muat. Ma dia tabanaka kikil na sip. Matatara utkay kon muat dia turpat. Ma dia tapir takumurwarugan na pirpir. Kupi atara na nur dia tamurmur diet. Yo mata babawra muat. Mamuat nukpai ba tulak kilala payaw ngo merapir-pir na watumarang uramage mauramarumkay maralur na matangi pukaw ni. Yomi? Yaw tarta muat krom God bain babaw rumuat. Mayaw tarta muat uranuna pir-pir bay wapana nuna marmari a pir-pir may nudek-dek muat ma intabara muat merakum ko koy na wetabar ba God ilana tabara nuna taramay. Anuk-nuking payaka ko pamani bata malununte. Mat nunuray na yaw papamut merarulimang kupa kumut na bain topayaw. Madiat kay ba may atweur. Yawan umuat wala-wala rurakum dek-dek na pinapamrap bayaw pampami kupi muat kay muat pampami lenma. Mamuat waraw diet badit bilwa. Mamuat nuk-nuk pa apir-piran nuratadaru Yesu lenbi. Diet badiet wetabar,
diet dantan diet ba diet lo okumut na ba di tebar te diet mai. Baya pirarap ta akumut nami. Paulo mara tararap diet kibut keke ma diet tararingungai. Madiet rap dia tangi, madiet rat pa Paulo, madiet duma paparawana, ma atara dia tepunu kaki, ma yau puata dia na pain dia tewebe bobelet. Menemur dia tulai ura kapi ku paparau. Kung pinapamon